Raporo y'ibikorwa by'igihembwe cya kabiri cya 2026 yashyizwe hanze na Parike y'Igihugu y'Akagera igaragaza ko habaye izamuka rishimishije cyane ry'umusaruro ndetse n'iterambere ry'abaturage baturiye iyi pariki. Mu bindi bintu by'ingenzi bikubiye muri iyi raporo harimo ibipimo by'ubukerarugendo ndetse n'umusaruro, ahabaye ubwiyongere bw'izamuka, aho umusaruro winjijwe wazamutseho 4% ugereranyije n'igihembwe cya kabiri cyo mu mwaka wa 2025. Ikindi nuko buri mukerarugendo yasize impuzandengo y'amadolari byibura 108 ya Amerika, no kuvuga asaga ibihumbi 158 n'amafaranga 460 y'u Rwanda. Habayeho kandi igipimo cy'ubushobozi bwa pariki bwo kwihaza bizwi nka sustainability ratio, kikaba cyaravuye kuri 76% mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka kigera ku 104% mu kwezi kwa Kamena kwa 2026. Hari imishinga n'amakoperative y'abaturage baturiye parike yinjije hafi miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, ayangana na miliyoni 226 n'ibihumbi 233 mu buryo butaziguye, ndetse n'amafaranga miliyoni 229 n'ibihumbi aya akaba yarinjijwe binyuze mu kugura ibicuruzwa na serivisi z'abaturage bibumbiye mu makoperative. Kubera n'umutekano muri parike y'Akagera, twavuga ko muri 2026 kugeza uyu munsi umutekano rwose w'inyamaswa umeze neza cyane ko nta nyamaswa n'imwe yicwa n'abahigi mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi rero bikaba byarigizwe kubera amarondo yakozwe n'amarondo agera ku 1600, aho abayakoze bakoze ibirometero bisaga 35,000. Mu kwezi kwa Kamena k'uyu mwaka wa 2026 ikigo cyitwa The Lux Collective cyatangiye gucunga ku mugaragaro hoteli yitwa Salt of Akagera. Ubusanzwe iyi hoteli ifite izina ry'Akagera Game Lounge, ubu rero ikaba yaramaze guhindurirwa ikaze muri ikiganiro, aho tugiye kuganira by'umwihariko ku musaruro wavuye mu Kagera, ndetse tunaganira kuri parike y'Igihugu y'Akagera muri rusange, ubashe kuyimenyaho byinshi muri uyu mwaka wa 2026. Parike y'Igihugu y'Akagera iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, ikaba yarafunguwe mu mwaka wa 1994. Iyi parike rero ikaba ifite ubuso bwa kilometero kare 1122. Iyi parike irazwi cyane ku isi hose, cyane ko ifite umwihariko kuba ifite inyamaswa ziri mu cyiciro cya Big 5. Izi nyamaswa rero zikaba zifite umwihariko wo kuraba mu kirugendo batandukanye baje gusura iyi parike y'Akagera. Ni parike iherereye mu turere twa Kayonza, Gatsibo n'akarere ka Nyagatare, n'uturere twose turi mu ntara y'Iburasirazuba. Inyamaswa rero muri iyi parike zihabwa agaciro cyane, zinitabwaho cyane, ziri muri uyu muryango wa Big 5 nemaze kukubwira, ariko kandi izo nyamaswa zikaba ziyongeraho n'andi moko atandukanye arenga 500 y'inyoni ziri muri iyi parike y'Akagera. Ni mu gihe kandi akarere gakikije iyi parike gahabwa umusaruro ukomoka ku bukerarugendo kugira ngo gafashe abaturage bako mu bikorwa bitandukanye by'iterambere. Ibiciro byo gusura parike y'Igihugu y'Akagera bishyirwa mu byiciro bitandukanye, aho ibiciro bijyana n'igihe umuntu ari buze kumara muri iyi parike. Hari abahitamo kumara igice cy'umunsi batembera muri iyi parike, hari n'abahitamo kumara umunsi wose, cyangwa se bakaba bahagera mu masaha y'ijoro bagahitamo kumara ijoro nyine baraho. Ibiciro rero biba bitandukanye, reka nabyo tubikomozeho. Abanyarwanda n'abanyamahanga bafite ubwenegihugu bwa East African Community bishyura amafaranga 15,000 y'u Rwanda ku muntu mukuru, hanyuma abana bakishyura, ubwo abana ni abari hagati y'imyaka 6 na 12, bishyura amadolari 11 y'amadolari y'Amerika, no kuvuga hafi 14,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Abana bari munsi y'imyaka 6 bo binjira ubuntu muri iyi parike. Ni mu gihe kandi abanyamahanga batuye mu Rwanda bo bishyura amadolari 50 ku muntu mukuru, hanyuma ba mukerarugendo b'abanyamahanga cyangwa se twita ba international visitors bishyura amadolari 100 ku muntu mukuru kugira ngo binjire muri iyi parike. Hanyuma abana bato bo bishyura amadolari 50. Mu gihe rero uraye muri parike, igiciro cyo kwinjira kiragabanuka cyane ku munsi wa kabiri, aho wishyura 50%, ndetse no ku munsi wa gatatu. Nyuma y'iyo minsi utangira noneho kujya winjirira ubuntu buri ku munsi wa kane, niba hafite kwamara icyumweru, indi minsi isigaye yose winjirira ubuntu. Iyi parike kandi igaragaza ko hari ibiciro byashyizweho ku bafite akazi muri iyi parike bayobora ba mukerarugendo, abatwita abagide, aho iyo ufite igice cy'umunsi muri iyi parike ushaka umugide ukamwishyura amafaranga 25,000 ubundi ahagutembereza. Ariko kandi biranashoboka ko
ushobora kuba urahamara umunsi wose. Icyo gihe wishyura amadolari 40, ubundi rwose uyu muntu akagutembereza ukahava umenye byinshi kuri iyi parike y'Akagera. Abantu benshi iyi parike bayizi nka parike y'umukenke cyangwa se bizwi nka savana mu ndimi z'amahanga. Mu gihe kandi izindi parike z'u Rwanda usanga ari amashyamba kimeza n'ibirunga biba biri muri ayo mashyamba. Akagera rero niyo parike yonyine mu gihugu ifite urwuri rwagutse, ifite ibishanga, ifite ibiyaga. Ibi bikaba bitanga ubushobozi bw'uko inyamaswa nini zishobora kuba zahaba kandi ubuzima bugakunda. Hari ihuriro rya Big Five ni nakubwiye za nyamaswa 5 nini zihagarariye izindi. Ikindi kandi iyi parike ifite ikiyaga cyitwa Ihema, ndetse ikaba ifite n'ibishanga bikomeye. Ifite agaciro gakomeye mu burenganzira bw'inyoni cyane ko icumbikiye amoko arenga 500 y'inyoni. Nyuma y'amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, iyi pariki y'ibirunga yari hafi gukendera, ariko binyuze mu bufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda ndetse n'umuryango wa African Parks, parike yongeye kubaho, isubizwamo intare, inkura, ndetse kandi ishyirwaho uburyo bw'umutekano n'uburyo bwo kubaka uruzitiro rw'amashanyarazi ku buryo nta bantu bashobora kuba nyine bayijyamo uko bishakiye. Parike y'igihugu y'Akagera yatangaje ko kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka 2026 kugera mu kwezi kwa Kamena yinjije amafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari ya Amerika, n'amafaranga yaturutse muri ba mukerarugendo basaga 8,919 basuye iyi parike muri iyo minsi. Imibare yashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bwa parike y'Akagera ikaba igaragaza ko amafaranga yinjijwe muri icyo gihe yiyongereye ku kigero cya 4% ugereranyije n'igihembwe nk'icyo mwaka ushize 2025. Ugereranyije rero buri mushyitsi wasuye iyi pariki akaba yarakoresheje amadolari 108. Aya mafaranga rero yaturutse ahanini ku bikorwa birimo ayo kwinjira muri pariki, serivisi z'abayobora ba mukerarugendo, amafaranga ava ku macumbi, ubukode bw'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'uburobyi bisanzwe bikorerwa hariya muri parike y'Akagera. Parike y'Akagera rero ikaba yaravuze ko imbaraga zashyizwe cyane mu guteza imbere ubukerarugendo ndetse n'imicungire yayo ari byo byatumye ubushobozi bwo kwihaza mu bikorwa burushaho kwiyongera, aho igipimo cyavuye kuri 76% mu kwezi kwa kane kigera ku 104% mu kwezi kwa Kamena k'uyu mwaka 2026. Muri iki gihembwe kandi parike y'Akagera inasobanura ko havutse inkura 3, harimo inkura 1 y'umukara ndetse n'inkura 2 z'umweru. Ubuyobozi bwa parike bukaba bwaratangaje ko ukuvuka kw'izi nkura ari ikimenyetso cy'uko umubare wazo ukomeje kwiyongera kandi ko zimaze kumenyera neza ubuzima bwo muri parike y'Akagera. Abakurikirana inkura bakora igenzura rya buri munsi ku butaka ndetse no mu kirere kugira ngo bakurikirane aho ziri ndetse n'imiterere y'ubuzima bwazo. Mu kurinda inyamaswa rero abarinzi ba parike bakoze amarondo agera ku 1,600 mu gihe kingana n'amezi 3 gusa, aho abo barinzi bakoze urugendo rw'ibirometero rugera ku 35,000. Muri icyo gihe rero nta nyamaswa n'imwe yishwe kubera guhigwa mu buryo butemewe. Ni mu gihe kandi hafashwe abarobyi 5 barobaga mu buryo butemewe ndetse kandi hakurwaho imitego igera kuri 12. Mu kwezi kwa Kamena k'uyu mwaka 2026, The Lakes Collective ikaba yarinjiye ku isoko ry'u Rwanda itangira gucunga icyitwa Salt of Akagera, ikaba yubatse ku kiyaga cy'Ihema. Iyi hoteli rero ikaba ifite ibyumba 60. Iyi hoteli abantu basanzwe bazi cyane iyi parike yahoze yitwa Akagera Game Lounge, yari isanzwe icungwa na Mintis Collection kuva mu mwaka 2017. Niyo hoteli ya mbere mu cyiciro cya safari ya Salt ifunguye mu Rwanda. Muri amezi tutashize kandi parike y'Akagera yakomeje ibikorwa byo gufasha abaturage bayituriye binyuze mu makoperative akora ibikorwa bitandukanye birimo uburobyi, ubworozi bw'inzuki, kuyobora ba mukerarugendo ndetse n'ibikorwa bitandukanye by'ubukorikori. Icyo gihembwe rero ayo makoperative yinjije amafaranga menshi cyane, yinjije amafaranga agera ku 226 na 263 y'Amerika. Mu kongerera ubumenyi abaturage, abantu barenga 31,000 bagezweho n'ubutumwa bw'ubukangurambaga
ku bidukikije binyuze mu mashuri, amatsinda y'abanyeshuri asanzwe arengera ibidukikije ndetse n'abahagarariye ibidukikije mu midugudu itandukanye. Kugeza rero kuri ubu parike y'Akagera ni imwe muri parike mu Rwanda zikomeje kugarukwaho ndetse zinjiriza igihugu amafaranga, ndetse benshi bakaba bafite inzozi zo gusura iyi parike kugira ngo barebe ibyiza nyaburanga birimo. Nawe rero ndabikwifurije rwose, niba ukunda gutembera, parike y'igihugu y'Akagera ni hamwe mu hantu heza watemberera muri ibi bihe.